Li Rojavayê Kurdistanê amadekariyên roja pêşcejnê tên kirin. Ev dîmen taybet ji bo tora medyayî ya Rûdawê ji nav bazarên bajarokê Tirabespiyê yê Rojavayê Kurdistanê hatine şandin. Wek di dîmenan de diyar dibe, liv û tevgera li nav bazarê germ e û welatî pêdawîstiyên cejnê ji şîrînî, cilûberg û pêdiviyên din ên cejnê dikirin. Mihemed Xêr Remo cilfiroşeke li bazarê. Ew dibêje ku alîkariya ku xelkê li derve bi malbatên xwe re dikin, bazar germ kiriye. راستي أبججن تفجرة خلكي قلك يهبو تشكرينا شكر ولا جلو برقا جبر أبعلي كاريا جوج دربهاتي خلكي ما جو كرنا حوالا وجملتي خورشيان دين براستي كيف وعش خصنا دري ملتي خودا جبر أب كارمندي جود هندرودا راتبي واناكي براسي تيرا كسي نتكرن جاركي دي أمسباسيا ملتي خوي دربت كن جو كيف وعشق جاركي دي جو خصنا دري زاروكا دا ومالباتي مي لê herzanbûna lîreya Sûrî li hember dolar bandoreke mezin li ser şiyana kirînê ya welatiyan dike. Ji ber ku nirxê pêdawîstiyan li bazarê giran e. براستی بازارا تربسپیه هر ده روژه داویج مها روژیه و هر سه روژه بتهیبت بری عیده لباتا کباش دکوی سوکه دا فروتن و کریاریج دکوی سوکه دا لی وک ام دزانن نرخ دلار بهاد به بندوری که گرانجی سر ملت دکه نرخ بهاد به مواد بهاد بن Ev dîmen jî nav bazara gelêrî ya roja sêşemê ne kul bajarokê Tirabespiyê hatiye vekirin. Destengî û zehmetiyên aborî hiştine ku rêjeyeke mezin ji xelkê bajarokê Tirabespiyê berê xwe bidin vê bazarê. Da ku bi nirxên guncav pêdawîstiyên xwe yên cejnê peyda bikin û dilê zarokên xwe bi wan şa bikin. Hüseyin Umar Rûdaw